Ha ka arpulaitrik ubanay Nailar Arjar San kamopenyin Socio-Cultural and Sports Organization kabatip kum ka MSCSO kaway na club kabadon hagasnong wapung skur East Jaintia Hills District kalayo biang yakalat sa Shisin kumba kajule na kapor ni manla usnem ban penlong yaka cash prize football knockout tournament kajongka Menin kesengi kalayo ban pli perda yaka 15 cash prize knockout football tournament kejongka. Hagani kesengi layo don benta na do wahe kesnong wapung skur uba posling dekhar u chairman kedong mo penyen uba cheerful ringklem secretary uba sanki siangchai u assistant secretary uba Richingson Siangchai u Kongsan hakni ka jingelang uba Dayapher Lamare u Simbut Kongsan u additional superintendent of police ka East Jaintia Hills District uba Spearsing Pasleng bat uba Ksan Kupar Lingdo kibalong ki Simbut Kongsan hakni ka sngi haringkat u temen basan ka wapung skur u temen basan es ringklem bat kiwei de ki special invitees bat ki invitees kibadon lang hakni ka sngi pli perda ya ka football tournament yakni ka jingelang la penyai dau h ringklem ubalang ru u chairman hakni ka program bat ubalang ru u president jonga MSCSO bat ya ka vote of thanks layo dau M Siangshai ubalang u secretary jonga ni ka club ka team jonga ni ka tournament kalong say no to drugs and yes to sports. Ki team ki bayal kai hakani kesengi kalong kayateli lang FC Persha ya ke job bite FC hakaba kayateli lang kalayo bantep ar goal bat ke job bite kalayo bantep shi goal. Yung kuwa amnod kujuk himbenta ki we practice ball to hagani kemadan puaman kestiar hali hagatu kepor hagatu kepor mencuadang midang gawi kemadan ball apo kecenong kayong kateto kadorba kemadan kuwa mhitai hayau kuwa menteri da kadorba cenong kuwa pung skor ke kadorba dong mu pening ha wayo ko kajingang no yang ikon ro kuwa jingele ki kayong ki kestiar hali da kawi kebut kebor da kam ginong chong dong apo da tolat I akwa kamnu tolat I ku penhe penbahaya kani kemadan kenang kuwa oh hanla da em na katai kemadan yang kecenong hitai leendre dang karoman kecenong ku rap heendre da dawa ku bon chok kimadan ne benta uyo ki kon ro la ni ki kena upenem kam ya ka kam tam ha ko sport kam te da ki bon snem da lai luti ba I akwa na kawi kesnem chakawi kesnem na kawi kesnem chakawi kesnem Haku tu lagi upen bahaya kini kemadan. Dekua sedang dawo tituale umantri iya kini kesediaan hali hite keporto dang yang kibru ringcimet. Andrei hakapor selampor porok muncul penyebab kita bol hakapor kum emrep. Kamte lagi por kesni kote di kajat ketau penbah penmadani yaki dang lagi por kesni dang te penhecu yaki madan dang penbahacu yaka dang lagi podcast ni dang toladi ule puan beli ke tahu cong goman kami dang sen kenong ko ngopelai ya kani haka first cash prize football tournament le komen keskin upen yo ya pi haku akama cong ikate haka first cash prize football tournament na ikang ko aman cakim komasa sepoklo tapi CJCI dak kecilia cai dak terpal temoi la kasan snem lai keluti dang yo iman kamaman kat ni Ladi pai sa timun sa titiang kini ko tao chong le da ka jingerap na ka office yung BDO wa ka VEC yung kadorbar cunong wa pung score ko da penyuluti ya la luti ko da pediang ya kajing terpad yung I ki wa em job card holders kam tam le yung kadorbar dong ha ko jingang lu ko yung I pen bau em tao chong kami narut kini ki wa tao chong ko em narut to da kajing la luti yung kajing yarap yung ka VEC open yo lang bat scheme chief pass ni Te kini le ko tau chong man I ko man ka office le ko ju jingerap na do kipor ko yung mana lang ko manu kamu MLA ye kemadan kini tau chong wadu ML DC warin ko yung I uma pas mun dekar wa kiwi bru richumet le daya contribute lang ki how to wa yo iya kani ka ta ko man ka te te kadang lagi podcast ni dang yo iwa dang bon ke jing am kami yu pun bahaya kani kemadan ya ka jing lalu ti yang I kuwa latest ki ong kuwa ya ka memorandum da samiti house nam arajar ka kende chaka sarkar jala lembau sports minister kuwa da amnut I yo chu I yo penbahaya kani kemadan ka memorandum ite pun jaj ki jing pensnawi I ka jing am kan ko yang I nadok ki benta ko penhe ya kemadan fit chu I ka thau ko penhe haduk mun am kan chu I ka thau chong haduk am kan chu ya ki gallery hadu standardization ya kemadan hadu care tau chom sedong bon cai kita
Henry nado arajar katkende hado arajar arpaulik yang i nya kajing respon nak department sport department Henry nakadawi human buat nak jimba klien imbiang bag follow up le mem yo iya kata ke respon nak sport department Henry house nam arajar arpaulik ka percangi bodin ya katai ke memerendam wa summit house sport minister house nam arajar kende dan lemit summit ika Bekuwa pan appointment in our chief minister, our chief minister dapat yo ya ik appointment bat dak pan le ya o. Ke CSR department ke yong ka haupan ia ka jingerap yang ka haka jing angno ke yong ina tai ke bon ka mo pi ne ko bon ka tai ke jing am kam yong i ke thong ke yong i to em chwa ya ka VIP gallery heni. Tidak bo i tai ke liang jong stasimen da kula di idang chung meeting i ulai ya ko em kam tamwa dan nyai cha ya ko ka teto dang ma ngapi nak nai albana ya akini ko da de hadin ni tele da ka jok ko memorandum ka konten so ko memorandum dalai mi wan le cha ucarman yo ka dia me ko man le udisi ko ka jing ke jok jing anu rupanya ka VIP gallery ni le da bo i ha deputy commissioner man le kam chairman te hetai le da emu ka jing kular ko dang le yo ko em kam lembaga meeting uyo yarat ya i kepentawan po ito kepang kesni ito kita ngijing tulat kayong ito kesni ko kepang kene kejing temu yang i kam ke dorbadong mu penye hadin waka MSSO dai chong kejing jalang da penbaiki aku wa uptengi u nakitai ki nongkitang ko warim ko lai bodin ki yang ini ki memerendam ko ada boi hakajing perkatkan ke yong ki darai ki ko kut jes kam ko ada pensnawi kam wa to goman ne tekajing temu ke yang i wakudi ya ka madam santa Mary Challa goman le kawina kanong mikmat napo ka district ke yang i goman kanong mikmat ni tay na sutnga Saipung constituency goman le ka chairperson yang ka assembly committee on women empowerment apo yang ka Sarkar Challa ke yang i karoto man go kawina ka nong mikmat apo ka district ke yang i kemadaya kamu chikes kwa wana beta yang ka madam santa kerpa dia pi kuat snaba ku pen snau cha madam haibo to wa gani ke benta ku kejingku dia ke madam ku ngai lemba kini ke message ku share chapi ku share ya ke history ku dengai luti ke yong i wa ke benta ku i kate to ku madam ku ya rap ku ya i kam ku wina economic mat apok the district ku endo aru economic mat ku kini ki aru economic mat ke yong i apok the district MD Kabor intervene hitai ha Star Cement MD Kabor intervene ha ke DMF trash kuwa ukerpat dan ni ulai uti da kinu action dan ni step hakua uyarap ya i penyo ya katai ke benta kuwa da kerpat iyaki da ke joko porle ke benta kuwa kudi ya deputy commissioner kamu sembuh kangsan le wat adin da yo ya chem ya ke madam Khalpuri hau sami ya kita memorandum kuai kuda u kenangu yo saki udah kemat dikemat ya kajing angno ke yong i tesar lendo kepali lembaga ke yong pi wada pediang ya ke benta yang udisi ku him ya ke benta kamu sembur kongsan kepali ya pi wan rai ke message ku kajing temu ke yong i ku dia deputy commissioner to halor ke memorandum ku ada submit i cho awi to upan ya ke VIP gallery lembaga DMF skill kuali kebentawan ku kudi ya u superintendent polis uman kamu chief sambung kongsan pada imeti le dausar espasleng kumanu additional SP to on halal ketongwan ku boi kam ke tim yang i ka MSCSO yang UM kita ko ngop apo kebetan ke drop dang katu kali dan rijing snau komen kuah hadok ni kesi UM kita ke bru UM ha ke benta uman kinang supply drop le apo ke cenong ke yang i kini ke benta ko arab ye ukang ya warok ke jing bon lane ki jing M ki kena ko ngop ke drop ke dawi to ke jing em benta yang i ke imlang salam kamadaman ini ko ada rahim yang kita bentang aja dan sa additional SP dang him kita bentang wa iya pochnom kam kejimpen kemo ya iworo to lemba kejingnya kre lang yang i kam jinong chong chnong
Kamtam di wajin kia yang kinong ilam cunong ciruplang wakin nong ilam VDP. Kuada jo yoi kuada jo krechitom image siau. Wada perdi siau le. Hawada wa kemit ku un siau ki aku pat tawa chaneng. Ladi em kamnu kerkom un ki bru apo cunong ke yong i. Lada man ki kitre cunong, lada man ki bar cunong. Kini to ko wi ne kada ko ye. Apo cunong po tau ko yong i utela kam aku wan no kam kini ki. Viral kejut ba apa cunong yang i ngajar le kiwi cunong lada keni bot ki yang luti ko wal i percang ulai kam ke cunong wapung skor ngajar ye yakun yang new drugs apa ke distrik ke yang i war ye kang yang new drugs to lembaga kelang ka bo angin tu dan re ke bentawan hawa kang yang tayulat wa kingop ikan gendro yang i kini bentaw man kam ke bentau penemkan di ben yo omuman relax ak perdi kini ek yo ki to hab em cho kelat ke benta kuwa hagras root ubiang ki kita ki madan ki tau ya ke lani ki indoor hall lani ki nu ke benta kenang wa ki content ro ki wa hagopor atau chong ki ngop ki hag mobile hau cham ki hitai wa kom im ko si kani hatau cem lok ki wachate ki dikta ki wadi drugs ki wadi ki wagon ta ki di penbai i kam gedong kam the MSCSO yo I wato hatu lan I ya ke best platform ya ki Hamadan ya ke best infrastructure ko UM benta ko Hamadan kam ki wiki benta training ki gyms ki pon jai ku UM kam ngai I lang ba ki jing em yang gini te ye ki kon ro hatau wer na ki chinu lai chinu penem kami ko por chongya berniai yo wan ki Hamadan kenang wa ile pen suko ya I hau pen lai tournament kenang wo ye pen king ya ke jing let's see yo ginong chong apa chong ke yong I kenang wo ye I lat ya ki kon ro ya himbata ki to kerpadi ya ki ges ko em ke yong I wa kamu ada kerpat I kamu ada kana I snaba ya rap ya I nebenta upen ku ya kedong ke yong I hakam sport ke jingam kam ke yong ke sport badle aku ye ite langkam ya ke drugs apa dong apa chnong ke yong I timen kwa dia bun kentin hande dak inu ke benta kenang wa ye I u ano ya utai u chain lane ke supply chain wa ngop ki kontrol yong I apa ke district apa ke chnong ke tau ke yong I bet apa ke dong daga jingnya teli ke yong I apa dong daga jingnya teli ke yong I apa chnong ye I bentuk lato penkuya ke chnong ke tau ke yong I na warok fodong haku wa kinu ke benta kam gedong kulai I to daga jingnya teli ke yong I ente penkuya ni kitin united we stand divided we fall ye teli kon ka dong mo pen ye teli kon ka chnong mo pung skor ye teli kon ka district yang warok kawi wa cirup cibor warai uya krelang I pendo ya kecut ya kecut ko mata mapo ke distrik yang I kenango ya ke petai ko danguan ko rabah tu bania ko man katni ne benta uya ke metapat ko suko sai ne benta uya ya ke imlang salang ko bah ko met do ini kublai cibon por ko he chnong yang ri chnong klemdar te no yang ni dong mup ni dalele haga jingnya teli yang ki haga jingnya emlang hai snok ti lang gentai sembrang ki man be man pa ngaong geni gedong dalele herwa dayo ila kasan teli isnam dang po isnam dan yo ga jingla haga ni madan dang po isnam dang em ga jingla henry haga jing yo ga yong ai kom hai snong ayo yang geni gedong I ye no ong geni snok ka geni gedong ka ulai bai to sa prang wam nada em ginu jingnya jingbit jingnya kre lang bayong ki penku go ya gedong cenat penku go ya chnong thau ini por kam daya sakilang hibi nak wisnam se wisnam te wo blai kendrat apo ke jingnya lam kam dayu katte to ginong lam yong ni ga MSCSO to ginong lam thume e wo blai kendrat o e pi go buj go bor o e pi ke jingnang distat te to ko em kam do ha ke jingim yong la I em ni jingnang distat ye ya luti ya ginong songdong hagi tenta go bah yo ila ha tu sing independence day kasan tarik daraki ki ya ga independence day yo ga jing cham
yang ki paradong ini man go gobi gelat ko ong ga get together man ega jing hun ega jing ya jan paradong parachnat bat sa gobi le sa gani ga tournament go ki rongi ayu ini sngi bon gi wa gi yong gi gom chen nang handre mana kamani sngi ki le kemen snya suk yam sen ki wan gi sini samadan o em sen ni ginong alam o em sen ni gedong chnat awaro ki benta ki le mana yu gi jing ku yang gedong chnat kemen gi chai nang gi bat yu ile wa gi kon ken gi wa am ha ni gedong ya kemen de sa pha lang gi o blai kan ram kam dong ne o em lang sru pi ginong alam kham ta me ginong alam sport godang thme de o blai em lang na du chairman secretary yang ni ga MSCSO aga wo piu lai chudu pi ni ga club uman gole ha waku ha waro benta kam da yu ya ginong elam yong pi seden da ku ya ga ni ga club do ini genten kam da ong ni team yong pi say no to drop yes to sport ewa ki kon ro yong ga ni ga dong chnat yong ga chnong ka yong i umlin yogi ya kita ikam masih ikam go jaklia kau miuk dia ngapo ka imlang salang kau pensidur ya kayung kesem kau penmong ya cepayu separa ya giman be man pa ya gi konkro yang ke chnong antau dewa mi sakmat dewa le ke bhai hai ka sport yo iya ga jingero yala dihi yo iya ga nam gu brom ya ga yung kesem bakam jole ya dong chnat bakam jole ya ka district yong i ini puasa ini kemeni do wa iyo iya kemadan yo iya infrastruktur ko biang andre i kemeni lada i kon yang gedong dan i kon yang chnong mi perthai gi ulai le ki gi chai gi ton menu per kamada yu ridim senang demi kemaru napo ke distrik yang i kanu ke jing sarong ya ga thai yang i yu ti wa nang ni kemadan nong em lagi klor ko pa nam nang ni chnong ka thau nang ni thai yang i mi yu lai le ki gi doi ni kan tiang ngajak ke liu orang hari mem kente na tamu kitbok keluar na wat ya kecnam ke thau ko yang pila yo ye piu ye da ye khamtam ni kro khlot wong mat ki khoni di drugs ka wa yo ka di bon ki kro khlot dangat ki khoni di drugs wat sejak bulan ko la ye ka yung kesem siasi ko la ye ka yung kesem tengah la kecing yo yang abun kaung di kita ki perlok yang ki em kerta ka yang ki tengah produk te buat ki hayu masam la njak buram lo tengah ada negara yang ke yang seniau kan ki board administration wo ya fight lang ida kam ke senang thau te em mi wan jige yo ya fight lang ida te dong ki kam jo kita ki tim penaltin ki ulang ye bentuk dari ball di kickbox keluar lagi chicken tail nama let's be champion not in our sport but in our life the point how kumar no oh it is that good tasumar let's say we did not drop dang bon givani dikhe umpan tasumar let's say the district administration report the neighbor of the south of kia rawa the district in the bon ginomli oh come in police department the bon sin yoi economic supply kam ong mai di supply chain udro sengi mem du district yang ini miu lejan ke district ini yang ini dan ke state asam sesian i wong ti dewan poyu kon wi tangkam ke department ini ke stomi do i kan ro klo dan kachnong abshin tero highway kam jo i kachnong we yang i state dia de kret lang di hai por yo drop sin daman di kinong sakhi kinong era bi ko si bon man ka por let's say how you extend station yawle jo kanumili ye VDP literation yo man ko minong sakhi ten iu kanumili ten inon ko ko wi wong di ho the suspect ile ni yo ai kam kite sa bahai wan di patlang te sa ko mena o pa ya wa ka chnong ka thau state dia le kret lang yu kam ong ma ne hai ya chang bi dang na ge ho ngo brai moi ko ma bi control let's say ke jing khut pi ka sport kam ni yo pen berngiai na yo penyilai mamong ni sport ka dit sport ho sport na kinang ila sport te let's say dari imgi ila sport le interest ke sport yo bon interest ku chongchit kinang pait bali kinang ila te let's say ka toru
penurut ni lagi go play lesi neroi let's say kamtam apa ye ke statistics ikna bonsin hagi adolescent stage ko ni khatso leni bu atos nam ikna main hagi pela sewan dan sedang judi rumah sedang judi kiat hagi no ikam hilang kendro nama itu pakai topso let's say hagi drop puro engi hagi jo ke stage ko ngi adolescent stage ko sedang yo khailung let's say kamu ngi danglung kong phang nong widung suk utwa suk consider hijau hi let's say ikublai yang mau pilih wa pi pencelu hi ikandro di samlai macam pi yok interest hi ke sport dalam tu kita les sport let's say kita pai sport dan ni orangnya pai ni oh dari nak sport sport hi yok rekod kelas lagi let's say ini ketin ikublai ya jika mau pilih one of pengkul let's say kita khapsan the bon isnan lagi let's say ni tahu hitrai waduna kamsi kamsan chicken tin wa ma thau thau katwa kachnong ka thau dang chim khia katwa ki vdp dang chim khia katwa ka dong ka dang chim khia ga thong sok thong sai i kam use department ka department i kublei we ka lang yu pi yo kan dun no let's say ha da kachnong khlan go isi roi le to tia no tia bun ki jan chnong le te yo lai te use le chnong ki to ka ai dulu jangan senang piwan bokia. Ini kita bersibun kantam mau punya social kataplok dan kucing perang kantam lok jor itu sport kucing tim lo nangku haji yang pi lo pilih cek yang lo interest di sport sekitar orang let's say ini yo natural top dan yo pilih let's say dalam yo pilih update di kamu orang doktor ke sport ada update tu apa je jadi tu orang mulai kan ratu amlang ya kecenang kamtam jika dong yorok yang minangku ke sport bersibun cedar. Mana kamu vino konkro, wam iya bahaya ke football. We interest bah hipor we dia bol ngaju dia bola hata ya polo. Yo cimenta haduk second division, haduk first division. Ngalek klub naga Nongrin Hills. Hipor wadang lai kelas hasilom. Tesnya pentai ya kini ke program dan mem sobang. Wa arwan kini ke senong, kinong kikam, kinong elam senong. Bon ki wumi khmat yang kini ke senong lene ke dong mu penyin. Bon do ki pralok sudah ya. Awang kamu emensen, yepi, kinong kitkam dong lene kinong kitkam senong lene ki players football. Tengah kamte, raya usimu ya kini ke benta, wan ha kini ke program yang pi. Kublai sibon, lamba ke jingkon yang pi. Daya represent, daya poi ha kini ke senong, kayang pi ha kini ke dong mu penyen. Tiri waka senang mu penyen, dong mu penyen waka darbar senang, wapung sekolah. Tiri ke senang ke wateli bah, ke poi izan dia. I kiwi ke senang, I pai kemari caki nong ilam, kiwa hakini ke senang. Dulu I porman cua, ngasau bang bah pura ya ke history. Jom ke senang lane ki district kiwa kiwa peru kiwa hakat. Watibi bah, kapo izan dia hills, ke senang wapung sekolah. Ki nong ilam ki wateli le neki nong ki kam le neki nong chong chnong man ki wateli kamte asnyao sorong wa yo kujat hakani ke por hakani ke janmet hakani ke chnong ko man kam ke chnong ko wateli ba gajing to wa ka to ka memorandum ko wa datho phi khakhande tarik ujun de ap kunusam arajara persan de ap chaka CSR department yang ke Star Cement wa arphau tarik ujun de ap ke jingtho chau DC uman kamu chairman yang ke DMF naliang ngadang ura aya kata ke jingtho yo chaka madam Santa Mary Chala uman kam ke MLA yang ke Sutunga Sepung uman ka nong mikman yo wa nyar bha ki nong mikman upun snau gi ya ke jing yang ke district yang gi os het kaman kam ke MLA nong mikman yang ke Sutunga Sepung constituency nri mana kelam go assembly konsen ka ong go ya ke izat ya seorang ni mana yo kam kini kinong mikmat ngawan ra le ke jing ikublei nalia yang ka ong siang bah ikublei ya kinong kikam udang krek sitam gi susu namantau penrai penpar ya ka kam chnong kam thau le ke jing to wa ke sport jing to wa kini ke jing tho yang pi dang convince ni yang nga dang klama ya ka management nalia yang nga personally na phone ya ki management yang ke Star Cement yang ke CSR kenang wa uye penyo ya kani kajing kam ke yang pi hajing to wa ketu ke memorandum ke wadat tho pi hajing to wa ketu hajing tho pi
chau DC na liang personally le dang pulam yo DC wa dia madam MLA yang ile kokong sentang meri sela dang convince sai ka wa kamnu le na liang ka to yo sai bha knang wa man ta lang ka hakani ka kam ka yok thi na man ta pun bha pun met ya ka snong ka thao yok ka imlang ka salam ka wa hakani ka mu penyen dan ha ka wupung skor hi ro ka wi dan na liang nga ka te ka jingkular khmat yang phi hanada mano we no control wadang khian karta le ka jing seo khia ya phi wa singang buram ha ya phi kinong kikam yang ka dor bar dong mu penyen wadi tu ye phi panman hadok khaksan tami kisnem wadi ye phi panman kam kini ki kenja football knockout tournament wa yoi wa ka chnong pung skor hi kam ti beta doi pon hatai hamadan hatai nanti kam no pi dai thawadai kawas dang ya ka Gold Cup apa izan dia lang bagi nong ilam lang bagi inisiatif simpi cipon deligi snong wat cetai sana po cetai yang ida sedang ki kam kini ki kenja tournament naman tau pen bah pun miat leo pungku ya ka sport khamtam ya ka football ka wa i mayai i kam ki bru yang ka district lene kam ki bru yang ka Meghalaya te kjek ne yang ngam kamu no khana khro wasau kia ngakulari pi wa ne yang ko ementalang kamu benta ementalang haga kani ka kam yong pi ne yang mana sna pi kani ka VIP gallery siapa pun yang do dirap san pau tu san pau back kisimen da wa emo kana ya kani ka sport club yong pi kate ne yang ga yong ki kala mo di si wa ki management yang ka star simele dang convince ne force bhai ki le uyo ki ya kite ki jingwa ki yong pi de khoble chibon ya kani ka program kitbok kirbiang ya kinong kikam yang kadar bardang mu penin yo phi ka jingnang ka jing start blai ko khu ko do phi wat eu phi le ka jing champang wa kamnu pungku pen bahaya ki imlang salang wa seos men maha sau subha wa bo phi ya kani ka ka team ha kani ka football na after men wa on kami say no to drugs and yes to sports wa yo ha kini ki snam ha kini ki ang le ki snam ka jing roi yong drugs ngau khana phi itip hai wa hak leriat halum snong setai satan yang ilene halaram bai bon bahagi ki bro ki wa kerni di drugs wa ekoble ya ki nong kikam yang ga mu penyen social cultural sport organization bo bi ya kini ke team wa lamba yang pi wa dok senyang pi kamnu upununa ya kita ki bro naman ta khoni ki relek ki haga football ne ulai ki kerni khamtam udi drugs naman tayo PG football players ngakwa ukentui pi di porman chwa i ile kole naman ta uyo inang chai he porman chwa ngi practice yo inang chai lai ne la uyo ke strict ne lai kumai ko are kwa ukana pi dan pi ile ki ti pahadi ka kam football kan ni untuk kam uyo inang chai he are keman ka kam ka livelihood yang ai pi de simnya kan ni ka lap ka kobu ka share kasap katelen ka wada e kerpang mulai pi wah beremkam hok ya kani kasap katelen yoluti wa chisen kasi pinang man pi ki clear ki wakan sai kamu dong wa hetsna wa amburam tene redeem tenang o represent ya ka dising i uman chu nong chong snong na tai khia yoi katnu o hadul khatni tili gisnam ladam bakala o represent no haki ISL ki club tu pero cibet hanot is cibet hagawa kamte kam ter tusi dang yobi Duran Cup lamba ka gol yang yo anak is upsia hado ka final yang ke Duran Cup sibet san city nang yo upai lamba ki TV uyu le ki hata ya Kolkata the next skema lamba kini ki tournament ki pero ki penman daga mu pedien dang yo i peni yo ki player ki wakan sai umi khmat ki ya gani ka dong ka snat yang i namanta umi khmat di ya ke district lene na ya ka snang ko meang i de ekipok kirang pi wa ngai skema wa ibun sen iki players ongi khamtam i izan jehis ongi ito kibru ki batban kibru ki wakhian kibru ki wa kapte kami impoi thongi le ki football re nga kwa ukhana pi nga usnam al hajar al fuar nga dia apa ya ka world cup hatai hakatar ngau vino player bola de France wo pik bahayu Messi ngado snam ar hajar chipau pai Messi le kio lomba TV South Africa yo chike Messi nga em ka thong nga onga chisen gesi yo le kio World Cup Messi live wa nga le pai kamte man to o khana o pun sorong hi
open serang ite wa yo upai Messi Henry kamu Emerson ipi wa ngayu Messi kamu yu ipi yu dek kiu wa Messi umano kam nga kampi ka hajong jrong lene ka doyong jrong Henry ka te ka skill lene ka sap ka telen ka wada ikat pang ublai kapte Emerson ipi wa kitok kerjang api pen kam hok ya ka sap ka telen ka wa pang wada ublai ipi kenang wa ipi uye pi khmat wa yo luti lamba kini ki tournament lamba ki player chisen gasi dang yo ki player ki wa kan sai naga izen dia umi khmat ki haga Shillong Premier League haga ISL wa kham tam le umi khmat ki ya gari ka umi ai gari India to blai ko khu ko